Ikomi asenye gitari yiga yuere ange na KMTC ya Kisii Kisii Hospital Road bukubatarira boigo asumtandao obu website www.medfordhospital.com usiba kiresimi ase number 0762105575 ajirira ase kliniki kiga kia urology. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Maragwa bengi mwanchi umurigereria ndonsia suru kwegena kwa neno gendete gutwara uburigererio bya ime ya Getembe TV chitariki 19 mutinyino yo 10 mwaka wa 2024 nase tuguchakario kana roboti kurwase county ya Nyamira wasomuri kito Fred agari anyariko bakagutarira ya mateyemo egutoka ase kenyoro gya Kenyerere eward yerigo maime bunge ya Bogetutu Masawe me county ya Nyamira ase abibanya ko bagusagana NKM utkubugukira rero ase abanyene benkeyo kabanya ko bagukura abamenyi ko ase kenyere kiya Kenyere nigo banyara ko bagwesokya nase kiriyanda rinene banyara ko abako basagana ababego abugusaba ibyabo baringe asensemeyo nechinga kiche gose echicherera oyo mo kunyara ko bakagosiria obugima bwa roboti orumna rogotochera sembe. Kwa beraso gotomanuko kwa Mario mwanchi umurigeri ngo kwirani ase county ya Nyamira wasomuri kito Fred agari anyarako bakagwikana na ase ekenyoro gya Kenyerere egotoka ime bunge ya kitutu Bogetutu Masawe ward yerigoma abasaba ibanyarako bagusagana NKM obutuko bwogukira rero abase abamenyi bensemeyo banyarako bakuboka neririanda rinene banyarako bakubatigera chingo machimbe abayibi abona bugwe kikirira oyo mobogosiria obogima bwa yaba gosaba skari kurase ensemo ya kerako nigo bikirana ensemo yuna kuiru mubiro nyagosira na se abamenyi bense banyareko bagusabe serikali kobekemeruri isaine eri ukinyo borendi asensemo nigo ababego basagane dukeyemo ase kenyoro gya Kenyerere kabichichi wodi yerigo Bogetutu Masaba bwase abanyene bake kurate yerera abanyakenyoro abamate kwagirira sobwango goikerekere ngo gyoko bamera babere noyo mobonyora chingoma chentinde chichamuyirera gosirio buguma bwaye bagukwana ndagetemba abanyakenyoro kurwase ensemejiga ya Kenyerere niko babere bagukwanira igoro yobube bwabere bokwanikigwa nabo igo bosari ubongase Kenyoreke aseba sabiro bokonyo bonene munoke makuru ase serikali nabagambi kororanga batwarira murembe no botareru ase Kenyoro ugya Kenyerere Chinsa sana munu musya butuko twaraje konya twasikiriza nyumba wono tugwa umuntu kuvya sama bati goro kanto kuchugategerera tuguga kunacha karona tege twategera nande mono kabisa twanyoranga n'umuntu agenda kunacha amabati nakira amate twetana n'ingega Kenyerere kabichichi abantu ngo itunkare yasinyumba asiduka yane ngo kore biashara amate yabengiya yanyara correspond yasuwango muno twanyara kokoso muntu yo olenga sama batigoro twamunyukia omwali oyantu amunya kumubwata kana kumubeka byara
obe oswasa maboka ya serikali ne egento konyara ikiro kora no kubutura gwoka konyara abutoiro mung'anyi kurwa kirama iguru bwa mabati aswaine eligaranyara gukora ubusari bwa ubusari bwa nyare kanira bokorokana kurwa soma tukari kurumaya gutai abantu bamaniki kuri ICR mu mapema kera basari abo batanga gochaga ira setuka ya Kenyere chituka twa maniki ko bwata abayibi babere oyoyo mera nabe kumurero na bando barengene nechiasira mono ne list yendeye ari kabanda abandi bakorega sina barabune gendrete kurigererirwa basigari mbacha bahira mubere bayira nuria aturoro abayibi bachirusu mwana muntu uri Kenyere otokanya tabatoneri ebintu mana ntwanya ngo mumuro na tokararo na inde kara tokararo na boli nga bari mwana nga bara onyora chingaki otambo ngo masya bali bali ngamanere gotwara linga obosali ogotari bon tariera bwachaka na inde gwikeri yaera na inde mbacha cyo muntu yo mana inde mwana Kevin na inde balenga basaya bigesa kwekega kubwetekana n'obosali obuiga bogenderete kone kigwekera sekero ase Chinsa emechiga chegodieri goma niko boiga basaye baburi gwetanga kurwase ebikoro bingabune biga elio kubeka amagima abo asagaja na ngo sabaiga ase subrogation yetu ya Kenyere subrogation Ikomi division obo maenu obu bwarokani arolo ande ni bwarokani ko bobungi muno wita asabasa baitu ono na ngo sabagaki abana baitu andonsi asimule egente kene kiranyega ko muno mwasaire ande ni gurubi en ko muno mwasaire mwarengi gwanja mutigeringa neli mogendera ko kora mangana ya bakuru bagateba karibike bne byambarera ngo bakogicha toche koiba okoiba kwa renterero mu muri yugo siro buguma bwaje asabona basaye baburigwe kwerenda na gwetanga ginkuri batarege tembe kurwa sekinyorogi ya Kenyere kabichichi agodieri goma bogetu tumasabe county ya Nyamira inche Freddy Agari Wirani wikase county ya Kisii abwa sensemo ya bamenyi kurase county yega oni gobe sokina kuro birengere byabo igoro yoyo kabire umuwaziri bw'uburindi bw'ime Dr. Fred Matiang'i hasekiri bamutogire mnani garenge ojo gukora imirimo yaye no mukyana biwe gucinga kechecho banyarako babako basaba bagusiya sobwamo konyarako babagutwara omorembe na bigo ko kinya obwamati iba tumutagete tomorore hago ja Kenya aira na Kenya saba abana yumu Kenya ababunye usaba tebye birengerero ekerara aba esa serikali yabirige gweta ministry ya kare perform kere ministry yago so ago perform kanda bwate birengerero yabantu ba aba Kenya aba usitu bwana to jamo to jayana na korengana bisa kubite bito jaye tubwate simatian abe president tukurusiye ndata kwanya muga kuri matianya kara korte gasira aba korte gasira abantu twese tukarabya kabeke bintu bikaba no macho naende bona inche kina amira abantu bantu twese abato kuba support muga kuri wasana umuntu kwemera nanda abantu bamwanjite umuntu gwate gashinje ntutware kwebeka na yamo twese tusukumo mungwano umuntu gwate fisonyingiya andi n'umuntu gwata marama yago kimutura kwanya abantu boneza sauti yo mugusini yebisa kubinde byakebe twaganye mu muri to kumatia nyanja to support tuza kubinde mu support pero utumeka asa serikali n'umuntu maete na kia serikali yako kulingana na omugusi kulingana ni kile omugusi tubuna omugusi twarra omugusi ine Gutigana no roboti urubona niga balimi baborigo konyara ko babagukinie sector y'uburemi wetera gusimika ekemerie kawa iri gukinia iri gusekomenta gukinia uchumi yense yake iliuza tani 51,000 na ukienda kama Uganda inauza tani 700,000 na Kenya hapo zamani ilikuwa mbele kuliko Uganda. Sasa ile iko number 1 Afrika mzima ni Ethiopia, number 2 Uganda, Kenya tuko hapa number 7, number 8. Lakini miaka 20 iliyopita Kenya ilikuwa number 1. Nini ilifanyika? Sisi tukija hapa zile cooperative ambao tuko nazo chache zimekufa kwa sababu ya uongozi mbaya.
Na hii ndio mambo sasa tunataka sisi tuangalie. Na korwa senseme ndo muraibu ya Kenya Musike William Samuel Ruto rikoria rero nigane kyokobekwa kwa wechisei kwa bawaziri unenchira barachikonyara kwa bagokora emirimo yabo se myaka ya tigaire ase chiabisi cyabo na se hukwana ase omocho Nairobi me yenyumba y'oburai ya State House bono nigo abarai abanyaka baruchinkwana cyabo nako basaba barai abwokorera gasi yabo bukira nubu nenchira yemo yokwirania akoboko kuchase abakenya uba bachoreza chiabisi cyabo. Appended our signatures to the performance contracts, and it is our duty to make sure that we honor what we have signed up to. Your Excellency, I can only emphasize that it will be important that as we execute our mandates, we exercise extreme humility. We also exercise integrity and we also acknowledge that the focus must be on performance. Other arms of government come to witness and also to support the executive, because we are all arms of one government of the Republic of Kenya. Going forward, under your leadership, Your Excellency, we hope we'll be able to build greater harmony and coherence among the arms of government and the two levels of government, because all of us, from yourself and everybody else exercising authority in this country of whatever nature, does so on behalf of the people of Kenya, and the government is one, but with various arms and various levels, as I have heard. It is important for us to understand that in entering the public service, we are under an explicit and implied binding contract with the people of Kenya to perform the tasks and duties entrusted to us and manage resources under our stewardship to a specific minimum standard set both by the law and by the Constitution. It is therefore always a good strategy to establish the document and clear terms and conditions to which we Semendo muwaziri wechi besomusike John Mbadi bono nigaene kiri abakenya buna serikali nigo yanyatako bakegwa kana chikaunti chibesi chabo irinde banyako bagwakana abakolie gasi nabwo ko bakolera amagendra si chikaunti chabo ne nigo niga chinema ya bagavana ko nyarako abakwemurungania bono nigo batanya kwego chibesa guchase chikaunti chabo. If we were struggling as a country with cash flow issues, there would be nothing making it difficult for me to come out and tell the country that we are facing a cash crunch. But if we are not, then why would I if that was happening, why would I keep quiet? But if we are not, let us not distort information. Let us not misinterpret facts. The Council of Governors are aware that what they are saying is not true, and I will demonstrate to you shortly. We cross over the 2023-24 financial year by end of June with 1 month arrear of transfers to counties, which was 30,833,000,000, 30.8 billion. That amount was released to counties on 26th of July 2024. 26th of July 2024. So meaning from 20 Asa yuwa mwana yanda mange Kevin Nkobanira nenda se Ekeonga Chinsa ibere akomanye asenchira yo wikirani bagenda takwa ene kiwa korase Chinsemo atore marago bengiya nabogenda kwego kelimiro berite yonse pia Getembe TV Chinsa Kirubo Prince Manyeri otongenere Wilson Makori nabo korase transmission ne DJ Hudson. Bye bye.